और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Nongpang village Sumar haga Ayush Hospital. Keberan haga Shnong Bhoirymbong Riboy District. Kilhaban kitlang Ñuit bagi jebok ke Japan on the Glade Pai Ïing nama bak hospital kampadan Satya ke Jaka Bret Niut hadut mentah. Pelor kini ke Jingja. Kanyo trip integrated territorial organization Bhoirymbong circle kelapa ke Jingtho seka menteri jangka sorka jela ke bekmi ye ketenat ke koi ke kia ke Dr. Amprin Dingdo bakan shim kia halor ke Jingbam padon Jaka Ñuit haga hospital. Hau kerwa bala pahak cikilar putai ku boring kat bagi video hakar penyotrik unai lar ara car arpusan keseng kelaong bagajing pakit yaki Nongpang shala Ïing yaki Ñuit kerabo jing mah hadu kata-kata namar ba nagi di kecabo kelaban pensapriang yaki jingpang balai paujan. Kibabun Nongpang kilai ut kilai nam nadu bapli yang tek hospital tak hadu mentah kin palak penbiang ha berde bat ke Jaka Ñuit ni ayo kajing ut jinam lagi bagi orang hadin bagi lawan pai na hospital kajing sisa ki layo banwan na kajing kebel kundan ju benar andre ke ke baja ki staff babli omdan ke Jaka thang Jaka Bret Ñuit ki haban pha ye ki Nongpang ye bakin kit bakin ra sing te kani ko ade ke wei ke jima ka ba up ban ni ke thang ya Jaka jongi sene ha ka bede bat kata ka Ñuit babli ki Nongpang se ki yo Jaka bobiang ban Bret ki Ñuit tenang tak kadau ni nagaliang kasanghi namla menpenyang ya bakum kene ka jing long jingman ha ka bede bagata Ayush kerpat ya menteri Ñuit nanti i madam amparin iban chintialam ha bede kene ka benta kanang makanam don ke jingsta ya kene ka than ke jungi shikani ke Jaka